Poštovana profesorko Gordana Zafranović, kažu da ste vi glavni krivac za nekoliko manifestacija koje su se u protekloj godini dešavale u Bijeljini i koje su u velikoj meri obeležile njen kulturni život. Možete li nam reći o čemu se tačno radi? Pa to je nekoliko manifestacija koje je pokrenuo Fakultet dramske i filmske umetnosti Sinergije univerziteta. Najpre Dani kinoteke, druga je Večeri poezije, treća je Podijum. Imali smo jednu izložbu koju smo otvorili u saradnji s Kulturnim centrom i kao kruna svih tih manifestacija jednu svečanu akademiju povodom obeležavanja 100-godišnjice od Prvog svjetskog rata. Dane kinoteke smo pokrenuli u saradnji sa Kinotekom Republike Srpske, zahvaljujući velikom razumevanju i želji da nam izađu u susret, pogotovo se moram zahvaliti gospođi Jadranki Pandurević koja je imala razumevanja za ovu potrebu da se u ovakvom ipak relativno malom gradu napravi jedna, da kažem, mala institucija koja je uglavnom privilegija velikih gradova ili glavnih gradova, a u kojoj će ljudi moći da gledaju remek dela filmske umetnosti. Želeći sami da se vrate u muzej filma, što jeste kinoteka, a takođe vremenom tamo odvedu svoje dete, svoje unuke i ukažu im na to šta su zaista filmski kvaliteti i šta je zaista filmska umetnost. Kažem, pored toga što su to bile projekcije, to nisu bile samo projekcije, mi smo te večeri koncipirali tako da je naša profesorka koja predaje istoriju filma za svako večer pravila male priče o tome šta je zapravo karakteristično za to umetničko delo, šta za autora, kako se taj autor dalje razvijao, u kom je to vremenu nastajalo i na kraju krajeva kako razumeti to umetničko delo. Druga je bila Večeri poezije koje su u saradnji sa Narodnom bibliotekom iz Bijeljine. Tu su učestvovali naši profesori i naši studenti i to je bilo takođe sećanje na najveća dela, poetska dela literature naše i svetske. Manifestacija Podijum je izvođena u Kulturnom centru Bijeljina i u saradnji sa njima, naravno, i podrazumevala je nastupe studenta katedre gluma, koji su bili predstavljeni delovima časova, da tako kažemo, predavanja koja su ticala scenskog govora, tehnike glasa, pokreta, igre, akrobatike i tako dalje, a s druge strane delima, radovima naših mladih studenta odseka filmska i televizijska umetnost. To su režija, kamera i montaža zajedno, njihovim prvim dokumentarnim i kratkim igranim filmovima. I na kraju jedna izložba u kojoj smo zaokružili celokupan taj naš rad i svečana akademija koju sam već pomenula. Kako ste došli na ideju da sve to uopšte pokrenete i možete li reći da li su ove aktivnosti dovele do nekih pomaka na bolje? Pa svakako mogu reći da su dovele do pomaka na bolje, a došli smo na ideju misleći, zapravo razmišljajući o tome kako bi mogli da pomognemo ovom našem prostoru da se malo, tako u tom kulturnom smislu, malo emancipuje i onda smo razmišljali pa dobro bi bilo da se izvede neka predstava, dobro bi bilo da se napravi neka projekcija filma, da se održi neki koncert, ali sve je to privremenog karaktera, a da je zapravo za jedno kontinuirano delovanje u kulturi neophodan jedan generator, jedan pokretač novih ideja, nove energije, novog entuzijazma, a pokretači mogu biti samo mladi ljudi. Zato smo onda došli na ideju koju smo predložili Sinergiji univerzitetu da mi otvorimo fakultet dramske i filmske umetnosti koji će zapravo biti taj pokretač i koji jeste već pokretač ovih sadašnjih i budućih kulturnih događaja u Bijeljini. A kako mladi reaguju? Pa mladi sve više se okupljaju oko toga, znate, i mladi polako počinju da shvataju da raditi na sebi ne znači samo oblikovati svoje telo, praviti od sebe u teretani jednu porcelansku figuru savršenih proporcija, nego da se taj oblik mora ispuniti nekim sadržajem. Jer u ovom slučaju, ukoliko samo pravite taj jedan savršen oblik, vi ćete izlazeći u život već u prvom kontaktu sa njim se negde slupati i ta će se figura polomiti, tako, po svim osnovama. Zato je strašno važno sve ovo što je vezano za duh, za punjenje duha, za vraćanje duhu, za vraćanje obrazovanju pre svega, jer mi smo puno grešaka i pojedinačno i kao
narod pravili u istoriji koje nam je ona posle debelo naplatila. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabri, leži brat do brata, Prometej nade, apostol jada. Da li vi kao čovjek iz kulture, profesor i dekan jednog umetničkog fakulteta, možete reći da danas kod nas kultura ima perspektivu? Da, svakako, i tekakvu perspektivu, jer ovaj naš prostor je, zbog svih ovih proteklih događaja, najsrećnijih u proteklih 20 godina, da tako nekako kažem, kao jedna spržena zemlja u kulturnom smislu ili kao jedna zakorovljena površina koju treba oplemeniti. I tu je taj veliki posao za buduće, za mlade ljude, ukoliko želimo da se zaista približimo tim standardima koji su evropski, koji su svetski. A kažem, tu je onda i mogućnost da dođemo do sopstvenog identiteta, da se vratimo svojoj tradiciji, svojim pravim vrednostima, tako, koji nas čine time što jesmo. Znači, ovo kad se govori o nekoj promeni svesti, kad političari govore o promeni svesti, ne da menjamo svest da budemo što gluplji, nego da menjamo svest da budemo što obrazovaniji, što pametniji, što duhovniji, jer tako ćemo jedino kao biće biti kvalitetni, a biće čine jedno društvo, pa da se nadamo da će i ono biti bolje.